Yomoya TV. Kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka Sanamukela kuSolomoya TV nomkhulumazibuko ichannel ephakela abantwana bakamoya ichannel eletha imiyalezo eza ngomkhulumazibuko ebuya kule mimoya mkhulu ichannel siyabona iyakhula siyabonga kakhulu ebantwini sizohlala sicelile njalo ukuthi ba share ba like ba subscribe ukwenzela ukuthi imiyalezo ufikelele ebantwini abaningi mkhulu singasaphozisanga amaseko ngizocela ukuthi introduce isihloko sanamhlanje isikhuluma ngokuhlanjululwa kwabantu kusho ukuthini ukuhlambulula omunye umuntu ukuhlambulula ucabanga amanzi ngesikhathi omunye umuntu kumele ahlambulule inhliziyo yiyo eyenza ukuthi izinto zakhe zingasebenzoka ukuhlambulula ukuthi akhulule izinto lezi akazibambile. Amen ngiyabingelela kuSolomoya TV ngibingelela abafowethu esinabo la ngaphakathi izanosi zezwe ngiyobingelela ke ababukeli umhlaba wonke amagumba amanomhlaba sikhoma enyakatho iningizimu impumalanga netshonalanga ngiyabingelela kubo bonke ababukeli beSolomoya TV ngiyajabula futhi ngiyabonga kakhulu kinina ababukeli beSolomoya TV ukuthi ni seseke kangaka kule TV noma kule mibukiso yethu ngoba ngibona ngendlela ekhula ngayo ayikaqedi nonyaka angiboni futhi no 8 months noma 7 months uqedile mhlawumbe ekhanda iqedwe 6 months and a half noma u7 months ngoba ngicanga ukuthi ibela ku January iqale ukuvela la ku January kuwolonyaka angiboni ukuthi izoqedile kodwa ngendlela esikhuphuke ngayo ijulile indaba yayo ijulile impela kakhulu ijulile kakhulu kodwa ke sibonge namanye ama channel asisekile asibeke ebalazweni njengeSolomoya TV njengempunga yesintu impunga yesintu ngiqale ukuvela kuyo ngeke ngayishiya ngaphandle ingisize kakhulu ukuthi sihambe size sifike la lama channel ethu thina abantu ezivele lapha kumpunga yesintu TV kucaca ngokusobala ukuthi sizalwe yiyo asisho ukuthi bese kube ngathi kudeleleka abantu abasiphethe thina noma lamakhosi asembethe asiwachwenzi amakhosi kodwa ubantwa impunga yesintu TV yayingekho ngabe mhlambe asikaze savela asikaze saziwa okungenzeka ukuthi sasingazenzela awethu ini awona ama TV kodwa angaveleli kangaka ngenxa ukuthi besobe singaziwa siyazi ke ukuthi umuntu nemimoya emembethe namakhehla nezangazi eziphila kuye zinawo umthelela ezintweni asuke zenza umuntu sizokhuluma ngokuhlanjululwa ke kwabantu sizokhuluma ngokuhlanjululwa yini inhlambuluko ukukhipha noma ukugonyulukwa kwezinto ezisuke kade seyiqeda umndeni noma ezisuke kade seyigulisa abantu abaningi zadala izifo zadala ingozi zadala ukwedlula kwabantu emhlabeni ngoba kuyadala izifo zomzimba udala izifo zokwedlula emhlabeni ukuyisifo nalokho zidale izinkinga zokungezwani komndeni izinhlambuluko ukuhlambuluka ukugonyuluka nokukhipha okusuke kungaphakathi kuwe ukade kubophile ngaphakathi kuwe noma ukuvulelana izifuba nikhulume okwenziwa womunye komunye obukade ukugcine kuwe ngaphakathi inhlambuluko leyo bese kuba khona okunye ukuhlambulula ngokugezwa ngeyiwasho ngokugezwa ngemithi ngokugezwa ngamanzi
Mangisho imithi ke kuyaba amakhambi. Aya makubala wagezi ayakhuba. Kodwa ngikhuluma ngokuhlanjululwa, ngokugeza ngeyiwasho, ukugezwa ngemithi, ukugezwa ngamanzi, bese kuba inhlambuluko yoyani yomzimba. Ngithe mangikhuluma ngakhuluma ngamagumba amanomhlaba. Ukuhlambuluka kwani ngokugezwa ngamanzi, ukugezwa ngeyiwasho, ukugezwa ngemithi noma amakhambi angena ngaphansi kwemithi, bese kuzoba ukuhlambuluka komzimba noma kwenhliziyo. Uyezwa manje amagumba amanomhlaba la. Hayi kunjalo, kodwa nje ngikhuluma ngenhlambuluko namhlanje. Ngithi kuyini ukuhlambulula? Ukuhlambulula ukugeza ususe ukungcola phezulu komzimba, ukugeza ususe izifo phezulu komzimba, ukugeza uhlambulule imimoya phezulu komzimba wakho. Umkhulu Mazibuko ke welapha imimoya, udokotela womoya, umelaphi womoya, uNkulunkulu wemimoya. Isanusi selapha imimoya. Sithindileke kwamanye amavideo ukuthi yini isanusi, sisazoqhubeka futhi sithola upart 2 wakhona wesanusi. Anganoma upart 2 noma upart 3 angasenza amangaka, kodwa nje isanusi umelaphi wemimoya, umnikazi wemimoya. Mangithi ke mina ngizokhuluma ngenhlambuluko namhlanje, ngikhuluma ngomsebenzi wami mina engawunikwa emathongeni, ukuthi wena uyohlambulula abantu, uyokwenza inhlambuluko phakathi kwemindeni. Isikhona ke imindeni engengangena phakathi kwayo mina ngenza inhlambuluko, ngabona izinto ezithile, ngabona izinto ezijulileyo zenziwe inhlambuluko, abantu basala behlambulukelene, izinto zavuleka kwakhanya emzini yabantu. Ngenhlambuluko nje singaze sibethele, singaze sibone meqiso mibhulelwa malumbo ini, sivele nje sahlala phansi sakhuluma, kwakhona engubonayo mina, kwakhona engulalelayo, kwakhona enguvezayo abangaze bakuveza abantu. Kwenziwa yini izinhlambuluko, uhlanjulukwa. Sikhuluma ngokuhlanjululwa kwabantu, izinhlambuluko kubantu. Ngoba ngisho uzongena ngaphansi kweladi noma uze kimi, uzothola umhlahlandlela, ngizokuhlahlela, ngizokuhlambulula. Ufike uyithola inhlambuluko yomphefumulo. Ufike ufuna ukuyibulala la endlini, uhambe ungasacabanga ukuyibulala. Ngenxa yani yokuthi mina ngumelaphi womoya. Ngumelaphi kamoya. Ngelapha imimoya mina. Ngishaya umhlahlo, nguhlahlela indlela. Mina ngishaya umhlahlo, ungahamba ubuye. Mina ngishaya umhlahlo, nguhlahlela indlela mina. Ngubonisa into ephambili obungayiboni wena. Ngiyakweluleka. Phela vele mina ngisinga nyanga, angisinga mthandazi mina, angisinga sangoma, angisinga mpolofiti mina. Angazi okunye nokunye okubalwayo kulabo abantu abelaphayo. Kodwa ngiyisanusi nje. Ngilalela okwezulu qha. Ngilalela okukamoya bese ngelapha umuntu. Bese ngiphilisa umuntu. Manje sizokhuluma ngenhlambuluko, ngenhlanzeko. Umkhulu Mazibuko ke akusingi inyanga, akusingi umthandazi, akusingi isangoma, akusinga ligedle. Angisiligedla, angisinyanga, angisingi isangoma, angisingi umthandazi. Ngiyisanusi. Ngiqondise lokho bese sizokhuluma ngenhlambuluko. Kunesikhathi othola ukuthi la endlini siya ntambama emanzini, masiyohlambulula abantwana bakamoya. Masiya ntambama. Inhlambuluko esiyithola ntambama ukubuya kwemimoya isuka phezulu yehlela phansi. Ngoba kunemimoya yaphansi nemimoya yaphezulu. Kunabantu abakhuphukela entabeni. Abakhubukela entabeni ekseni. Akhubukela entabeni. Kunabantu abakhubukela entabeni ntambama. Ilanga selindleni selithambeme
ilanga selishonile bakhuphukele entabeni ngoba uma bekhuphukele ekseni imimoya isuka ikhuphuka phansi iya kwelamazulu isiyapi ezulwini imimoya isuka phansi ikhuphukela kwelamazulu okusho ukuthi bayomukela leyo mimoya mayiphakama ezizibeni iphakama emifuleni iphakama ezimpophomeni iphakama eziphethwini iphakama abanye iphakama emithonjeni iphakama emaqhaphisini imimoya iphakama ezintabeni iphakamela kuphi phezulu ikhuphuka basuke beyolinda leso sikhathi sokukhuphuka kwemimoya ukuthi idlule kubo yelaphe leso simo asuke ebhekene naso ntambama imimoya isuke yehlela kuphi emanzini ezintabeni emifuleni emithonjeni eziphethwini ezimpophomeni yehla ingakho uthola ukuthi la endlini uhlanjululwa ntambama lithambeme ilanga uhlanjululwa ekseni kakhulu ngoba sisuke siyokwenzani siyomukela lemimoya ngokweyigaba ezimbili engeyaphezulu neyaphansi eyaphansi eyaphezulu yehlela phansi eyaphansi ikhuphukela phezulu bebethi ke abesilisa mabephumile beyozingela udala abesifazane basale belungisa amakhaya belungisa ukudla belungise ezinye nezinye izinto ezikhona egcekeni ekhaya okay ke nalapho imimoya ezizibeni ikhuphuka bayasala abesifazane njengoba sishilo kwamanye wamavidiyo ukuthi abesifazane abaphansi ngoba ngisho nemimoya yabo uma sebedlulile emhlabeni iyahamba iyohlala emanzini uma siyonhlambulula emanzini noma ngabe imaphi amanzi siyonhlambulula kuwo basuke bekhona ogogo laphana belinde ukubuya komkhulu nobaba ebuya abuye yonke into isinjani isilungisiwe lapha phansi ingakho ke sithi thina uma siyokuhlambulula ntambama emanzini sisuke silinde imimoya eyehla phezulu yehlele kuphi kulamanzi uma siyokuhlambulula ekseni sisuke siyomukela imimoya ekhuphuka phansi ikhuphuke laphi phezulu siyolinda yona ukuthi ikhuphuke ithi mayikhuphuke sesikhona lapha ukuze isinike isibusiso angazi noma niyangezwa bese ke siyongena ke kujuleni kokuhlambulula ungabe uhlambulula imimoya ungabe uhlambulula ithunywa ungabe uhlambulula idlozi ungabe uhlambulula ithonga siyakhona ukuhlambulula ngamanzi la endlini bese sikunika impande ingakuhlambulula emzimbeni kudla abantu abadala kuphi emzimbeni kuwe uhlambuluke izinto eziyimimoya phezukwakho ngoba ichitho inyama imimoya yedlozi imimoya yezithunywa yonke lento ingena ngaphansi kweumbrella noma ngaphansi kwethunzi lemimoya uma yethu umkhulu mazibuko welapha imimoya lokhu okuphila kuwe okungadingeki la emzimbeni wakho uyakhona ukukuhlambulula angelaphi kodwa ichitho mina ngisuke ngilapha imimoya kuwe bese kuhlambuluka ichitho kuhlambuluka inyama kuvuleka izinto abanye bathi mabehlambuluka la imndeni yabo ibuyelane ihlangane ibe kade ingahlangene ocaka ukusobala ukuthi bekunemimoya engcolileyo ebivuka phezulu kwalaba bantu manje ngeke ngize ngithi mina ngelapha noma ngihlambulula ichitho mhlambulula inyama ini ngoba konke lokhu kungena ngaphansi kwemimoya ingakho ngithi ngelapha imimoya mina ngiyisanusa ngisinganyanga mina ngiyisanusi nje gelekeqe ngelapha imimoya ngilalela okwezulu okuyikona okubona konke okuphansi zinhlambuluko ke lezo sihamba siyogeza emanzini sikunika impande uhlambuluke
impande ke izokusiza ukuthi le mimoya oyithole lapha emanzini ngalesikhathi sokuhlambulula okuyimimoya emibi ngoba ibe khona imimoya emibi singaphakama nemimoya emihle kuphakame nemimoya emibi kuphi emanzini ingakho ngithe masiye kuseni kakhulu ukhuphuka imimoya uma siya ntambama kwehla imimoya impande ke izokusiza ekuthenini uhlanze lemimoya ofike wayithola yonke lapha ukuze ihlambuluke ihlungeke isihlahla siyahlunga siyahlambulula siyakuhlahlela indlela ocaza ukusobala ukuthi kunemimoya ofike wayemukela lapha ibiyehla phezulu ntambama uyogeza kufanele ukuthi ihlungeke ihlambululeke ukuze kusale kuyiyona yona kuphi emzimbeni wakho sikhuluma ngenhlambuluko yomuntu la sikhuluma ngenhlambuluko yomuntu bese umuntu mayisehlambulukile la endlini bese canga ukuthi uzokwenzeka umlingo ahamba uyoyifaka ocansini angisho ukuthi ucansa ngalwenzi kodwa uyithunywa zakho ngalesikhathi zikudedela noma idlozi lakho ngalesikhathi zikudedela uyijabulisa zikushiya uhlanzekile mele ibuye unjani uhlanzekile futhi qeda ke lo msingilili yakho yenzayo noma leyo njabulo yakho yenzayo bese uyohlambuluka phela ukuze lemimoya ingabuyi igulise ingabuyi ilwe nawe ngenxa yokuthi ikushiya uhlanzekile yabuya ungcolile wena uyayibona fanele ukuthi ikushiya uhlambulukile ibuye unjani uhlambulukile ngalesikhathi idedela uyijabulisa uzenzela yonke leyo msingilili yakho leyo msangano yakho yenzayo noma ke leyo injabulo yakho ijabulisa ngayo nopartner wakho noma nowakwakho kodwa nje ufanele ukuthi kushiya uhlambulukile ibuye uhlambulukile ukuze ingeke igulise ingeke ingcoliseke ngisho ungahamba abanye baye emingcwabeni abanye baye ey'ndaweni ey'nabantu abanemimoya eminye njengoba sihlangene ke manje uhlangene abase-Angola abase-Nigeria abakuphi Zimbabwe wena Pakistan wena kuphi khona nabasuka phesheya abala abelungu amandiya amasulumane iyo yonke ama-China yonke lento ihlangene la kuhlangana lemimoya njengoba kuhlangana lemimoya wena ulindele ukuthi ngoba ugeze umazibuko sekuzovele uqhubeke kanjalo noma ungahlangana nobani noma ungayishayisa kubani uzohlala uhlambulukile ngeke phela uhlala uhlambulukile kufanele ukuthi kusho ukuthi uyohlala ubuya kumazibuko uzohlambuluka ngikwazi ukuthi uyobuwenza kanjani ngoba kufanele ukuthi futhi masikuhlambulula uxhumane nabantu bakho inhlambuluko siyenzele lokho bantwana bethonga ukuthi ukwazi ukuxhumana nemimoya ekwembethe njengoba umkhulu mazibuko atshelwe ukuthi wena uyohlambulula abenyama bahlangane nabakamoya uyohlambulula abenyama bahlangane nabakamoya uyohlambulula abaleleyo bahlangane nabaphilayo uyohlambulula abaphilayo bahlangane nabalala othulini lomhlaba ukuze bakwazi ukuxhumana lube khona lolu xhumano nale bondi nalokhu kujula kokuhlangana kwabo ngithi nje angicacise ukuhlambuluka nokuhlanjululwa komuntu ukuthi uyahlambuluka bese ulokhu ke uyigeza ngeyiwasho ulokhu uyihlambulula ngeyiwasho ukuze ukwazi ukuthi imimoya yakho ikufice ikushiye uhlambulukile ibuye unjani uhlambulukile futhi ngithi angibambe la bantwana bethonga ngibonga ngiyakuzwa ke mkhulu kunomunye umuntu othi hayi mina ngaya kumazibuko ngageza ngathatha impande lo wakwenzanga mehluko empilweni yami sifana nje uthi ngeke umuntu inonjalo uthi hayi mina ngaya lapha ngahlambulula kodwa zange kushintshe lutho kuya ngokuthi unankinga yani iyiphi lenkinga emembathile ngoba ngithi ngelapha imimoya nje mina kuya ngokuthi iyiphi leyo nkinga ayeyizele yena ukuthi abantu njengamanje kulesi sikhathi samanje banenkinga yodwa yokufuna ukuhlola angezi lenkinga yena straight ukuthi hey mina ngihlushwa into ukuthi mazibuko uyakwazi ungakwazi ukungisiza enkingeni ukuthi bese ngimtshena mina ngoba ngibona ngesolo moya mina bese ngimtshena ukuthi hayi
ngoba unenkinga kanje ngizwa kuthiwa mina uyabona ingakho mina uma ngizokuhlambulula nguhlambululwe oqala ngikusemanzini ngunika impande kungenzeki lutho sihambe sithole ubulawu sikwethula imimoya uma sihluleke lapho okucaca ngosobala ukuthi idlozi lami noma izithunywa zami nezakho azikwazi ukubambisana azizwani ngcono uyozama omunye umuntu ozokwenza ozokusiza ukuze ungazuza umosha imali la umosha imali yakho ugcine ungahlambulukile bese uyithola sekuthi umazibuko hayi lento ayikhulumayo ayikho kanti izithunywa zami nawe azinjani azizwani noma ikwazi ukuhlangana ayinalo loluxhumano ngoba umazibuko akalethela ukwelapha wonke umuntu lo akalethela ukwelapha wonke umuntu lo kahle kahle mina abantu engibelapha yamakhosi abantu abanamakhosi abanemimoya yamakhosi abanemimoya yezithunywa awugeji ke la endlini khohle awugeji laba abantu abathi sengihluphekile mina sengihambile ngilashwa izilwane ngilashwa yonke lento ngifuna lona mina othi yena manje usedelile abelaphayo ezela ngoba lo muntu lowo uza esazi ukuthi uphethwe yini uza esenesho ngoba abanye sibahlambulula la sibanika impande afika yenze ngokungeyikho le asikwazi ukumbona kodwa akabanye ziyafika izalikazi zabo la namakhehla abo la fike islishi ikhehla lakhe lithi mbuza ukuthi ukwenzile ukuthi nokuthi ngimbuza baningi abanye ebabuza uthola ukuthi ngimnika ukhamba la mina ufike wangalishaya walibala umdunuzo lapha abadunuselana nendoda yakhe noma nomama wakwakhe wangayenza lento engimtshena yona mina abanye uzosekuthena ukuthi hayi ukhamba lubolile hawu lubolile awulishuthi ungisendele ngiyakwazi ukulibonela kade lihleli ngilwazi kahle olukade lihleli lingasebenzi usulisebenzisa ngesikhathi sakho uzongitshela ukuthi libolile ngizokutshena ukuthi hayi wena buya uze la ubuye nenye imali ukuze uzokhona ukuthi upheze ukwenza izinto ongeyizo bese uzothi izinto ayisebenzi amen ngoba laba bantu benze umathanda wabo sibe sibatshena okunye bebe benze okunye bona uyabona ingakho ngithi ke mina uma kuyikuthi izithunywa zami nawe zihlangene zizwene angeke ngingakwazi ukuyilapha mina khohlwa angeke ngingakwazi noma uhlushwa ile mimoya engishoyo umoya wamakhosi umoya wethunywa owedlozela imhlophe nasemanzini khohlwa selapha khona la endlini khohlwa ngeke uphume ungahlambulukile futhi ngeke sikuhlambulule ingembuleki imibono kuwe ngoba thina sihamba ngomoya okhuluma kuwe ngoba laba abantu abembethe kuwe abakini baziwa uwe asibazi thina noma mina ngibazi manje uma ngizokuhlambulula mina uxhumane nabantu bakho ocaza ukusobala ukuthi lento engiyenzile kuwe yenzekile sekufanele ukuthi uqonde ulimi lukamoya lokuxhumana nalabo abantu bakho ngoba imimoya isixhumana nathi ngani ngamaphupho nesibonakaliso nje kulesi sikhathi samanje ixhumana nathi ngani ngamaphupho ngibonakaliso abanye ke bathatha impande la bahambe baphupha amaphupho athi hayi okuliphupho nje lokhu ini kodwa mase fika la sesilihlaziya sesilihlahlela alibone ukuthi lijule kanjani so manje ngiyanicela ke abantwana bethonga ukuthi angelaphi noma ubani mina angiletelwe nje ukwelapha noma ubani noma ngangumuphi nje umuntu ngelapha abantu abahlushwa amakhosi mina ngelapha abantu abahlushwa amakhosi kunabantu abakhulu kakhulu abake bafika la bezohlanjululwa bezohlambuluka so manje ngiqonde ukucacisa lapho ukuthi awungeke ungizelene nesichitho sakho leso oza naso bese uyitshela ukuthi sokwelapheka la hayi ungenzeka selapheke kungenzeka singelapheki ngoba mina ngiumelaphi wani kamoya ngilapha imimoya amen amen mkhulu ibalekile into eshoyo kakhulu uma ukhuluma ngokuxhumana
kumuntu nabakubo ngoba ngesinye isikhathi umuntu uyahlambuluka umoya wakubo unendlela ethize obo communicator noma ukhuluma kodwa yena ngoba akazi ulele iphupho nesibonakaliso kanti kunezinye izinto ezenzeke eduze kwakhe umoya ozama ukuthi umbonise kodwa ngoba engenalwazi engekho aware angaboni abanye abantu mkhulu amaphupho awafiki ngoba endlini une internet une wifi leyo icreator ifrequency mhlambe ivala imimoya omunye ulala phambi kwefoni ifoni icreator ifrequency ivala omunye ahlambulula lamkhulu kanti akumelanga adle ingulube aphume lamkhulu aphinda ayodla ikota enengulube nanani or ayodla inyama akumelanga amapizza uyabona zonke lezi zinto lezi so abantu nabo mabafuna athi ngizodla iklabo mina ngizodla something meat uyaqala wena kumele aphume kule iphuzo ezinesteam nani akazile ezinye izinto azozama ukuthi amameli noma umoya uzama ukumqwashisa aqwashe so ngizama ukuthini mkhulu abantu bangalindeli ukuthi uzogeza besahlaleni magic nje hayi asina umlingo la ekhaya kodwa siyabantu asifani imimoya ay respond noma ayibuyi ngendlela efanayo so eminye iyakhuluma kodwa ngoba awuqwashanga awuboni uzobheka ukuthi ukhomba ukuthi awumazibuko zanga kwazi kanti imimoya kudala ikutshela into uthayiswe imoya kanti uyazi umazibuko kuyiphakamisile le moya le mimoya ibhizi yamemeza wena awuyizwa mkhulu ngizocela sivale le ndaba lena abantu bangaphelelwa idatha mkhulu isihloko sizophinde sibuye kuso mkhulu siyacela abantu ukuthi bakhomente kakhulu ngokwezihloko nezinye izinto abafuna ukuthi abafisa ukuthi sizithinte mhlawumbe ezinye izihloko sizithintile sathi sizobuya kuzo mabasikhumbuze ngoba ziningi izinto esizobuya kuzo mkhulu ngizocela uvanelise utshele abantu ukuthi utholakala kuphi eThekwini nabembiza mkhulu abazoyifuna ungekho useThekwini abayifuna la eGoli bazokufonela uzobatshela wena ukuthi bazoyithola kanjani akunacala uvalelisa siyabonga ngize ngathi kwabanye ngithi nje kancane bese ngiyavalelisa ngize ngathi kwabanye mhlangane nendawo la engisebenzela khona nganesikolo ngiyokwakha indawo lapha abantu abawufikela khona akahlale lo 7 days engithi akadle ngayo ukuhamba ahlale nje lo 7 days engithi akadle ngalo ukuhamba wengimbone ngimvuse ngofome ngimhlalele ngimmele la ngithi phalaza la chatha ngalolu khamba olichathayo ngoba laba bantu sibanika inkamba la afika umuntu hey mina ngikwazi ukuchatha how mina ngikwazi ukuphalaza uma ngifaka umuthi ngapha awuphumi how uzowufaka kanjani lo muthi ngoba phela lo muthi bele uhlambe ngaphakathi uhambe negazi ukuze kuhlambulukele igazi ukuze ube nemibono Nkosi yami ube noxhumano nabantu bakho uyabona nje ngakho isigodlo nivelelwe nini uyosuka leKapa uze kimi eOlundi usuka la eGoli uze kimi eOlundi ngifike nguhlalise mina ngunika indawo lapha ukhokhela indawo lapha uhlale phansi ngukline uhamba u7 days lona uyoba mkhulu kabi ngipainta nje mina ngipainta indoda ngipainta umfazi faka isipeti lapha ugejime nesisu manje hayi into zokudlala hayi lezi zinto enzenza bese emva kwalapho nizositshela ukuthi izinto ayisebenzi ningazobheda yenzani izinto ngendlela yakhona ningazositshena thina phela thina sibo laba belaphi abenu laba lezi zinto zabelaphi benu laba abagulayo abacanga ukuthi bazolokhu bedlima angifune imali yakho mina ngifuna usinde qha welapheke kulesi sifo lokuzana ukuze nami amathonga amajabule nawakhe amathonga ajabule ukuthi uhambe wakumazibuko walithola usizo masani kusenzela into esingazazi thina esingayishongo futhi please ngiyanicela amen ngitholakala eThekwini kwamashu kwa-H ngaseYitoro wamhlongo eGoli ngitholakala eSoweto izola mndeni kuSithembiso Street la okuhamba khona amateksi mayibheke eTjunction noma eMndeni Bazana noma ngaseZola Clinic ngilapho nje uzongithola khona uma ngila
ngeKapa ke nge-15 ka-August ngibheke eKapa bangilindile abantu baseKapa bangilindile khona la ngizofikela khona ngiyobe sengibatshena abantu ukuthi i-address yakhona ithini nokusebenza kwakhona kuma kanjani amen abantu baseKapa bangilindele ngiyabonga